Tubabarire muhanyi kuri Imana ikaba byose, witegereze ubuzima tubayemo uyu munsi, uheze utera ubwoba ibiduhanamiye byose. Dawa wa twese ubyagiye mu ijuru, bangurira ukuboko kwawe ku bihugu byo mu mahanga biriko biraduhangayikisha. Turagusabye ngo abasiba ubuzima bwacu babone ubuhangange bwawe n'ububasha bwawe udasanzwe. Ni wowe Mana uninaharizwa muri twebwe mu gihe bigaragaye ko twatabawe nawe mu ntambara z'ubwoko butandukanye. Ese icyo duha bagutaye bakakugarukirako, ese icyo duha abasi bawe bakaza bagakubita inkoro hasi bagasubira mu ruhongore, kuko nta yindi Mana iri atari wowe, ibindi byose n'ibiragi n'ibivuga. Turagushimiye kuri uyu ingabire y'ubuzima, turagushimiye cyane twebwe twahisemo kugusenga muri Zaburi hagati ya saa 9 na saa 12 kugira ngo twugururirwe ikirere cyiza ku buzima bwacu. Hangazamuka amatwi bw'abasabyi bawe, amaraso ya Kristo natweze rwose adukure kwicere, adukure ku cyavu, adushire ku cyavu. Yesu turinde kumaramara no guteterwa. Turagusabye utugirire ikigongo kuri aho hose tudatunganira mu itegeko rya rudasonga. Tubabarire Yesu duhe ubwenge, tubabarire Yesu duhe amagara meza, tubabarire Yesu duhe urukundo, tubabarire Yesu duhe igikundiro, tubabarire Yesu umujinya wari utwishyura kuri izo ukoze utakaye. Turakwisabiye kuramba no kunanira, turakwisabiye ubasha bututandukanye n'urupfu nabwo dushaka. Harageze ko dukorera Imana, harageze ko twiyegereza Imana, ubusi wageze ko dukorera ahari ububasha bw'Imana. Duhezagire, tunezereze, turinde, tubohore, twagurire imbere. Urukundo rwa Kristo rugaragare muri twebwe, umutima w'Imana agomera mu mitima yacu, kugira ngo ijuru tukomorere kwimigisha itandukanye, kugira ngo data natwitegeze no mu kanwa gatoya, kugira ngo Imana iduhe umugisha, kugira ngo Imana itunezereze umutima w'irandakazi.
kugira ngo ibyirabura niwe muri twebwe bihabwe umuco umutima werandakaza, kugira ngo ubugwayi n'intandaro yabwo tubikurwe ko umutima werandakaza urakaza neza, kugira ngo uyu mwanya utatubwira ndamukore icyo bwagenewe gukora, natwe twiyemeje gutega amatwi kunezerwa no kwatura ko turi abana b'Imana. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho dusenze twemera mukama kuri Imana iri kumwe natwe, idukize, idutabare, idutubohore, iduteture kandi tunezereze mu makuba rwose. Twugururire ikirere cyiza ku buzima bwacu, ikirere cy'igikundiro kitwugururire, ikirere cy'amahoro kitwugururire, ikirere cy'ibyiza kitwugururire, ikirere cy'ibyishimo kitwugururire, ikirere cy'ubutabazi kitwugururire, kandi turagushimira kugiye kubikora. Inyenyeri zacu zari zaratwikiriwe nawe ubwo cyane n'uburyo bwacu zitwikuruye uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umunezero. Amen. Amina. Kaka ndagukunda cyane ariko sinoronka ndivuga, reka nkubwire mukama jewe kunda ndabivuge. Tugire Kristo bakunda mukama aho muri ku mpande zine z'isi, ndabaramukije amahoro ya Kristo, urukundo rw'Imana, inema, ububasha, ubutware no ubudahangarwa duhabwa n'ubutatugirana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu rya kabiri, izamu iri hagati ya saa 9 na saa 12, ni izamu ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Ndagomba tuganire sibyo imvo nyayo yo kugururirwa ikirere cyiza ku buzima bwawe. Imvo nyayo iyo twumva ngo imvo hariho mwene sibyo igituma basi biri ngombwa kugururirwa ikirere cyiza, cyangwa icyo tuma imvo nyayo Imana ishobora gufatira, ubundi yarabigenye ko izami twugurura ikirere cyiza mu gihe tugize umwete tukayisenga, tugize umwete tukayirondera, kiratubwira ngo ni mwandondeye ngo nuranakonze kubanura. Ndabasanga mu ndoto, ndabasanga mu itegeko ryanje, ndabasanga muki, ariko ni mwavumvise. Jego bandabaganire katari sibyo. Abakristo muvuga muzi yuko abakristo uyu munsi uje abangujya mu ngwaje kuzimu. Aha ni kwereka umugisha mutoye Imana mwihereko y'imikwa gatora ikuzimu kujikuzi mbese ikuzimu arabizi icyo atanga. Nagira mbabwize ukuri ko ngo sibyo nkeza ababyeyi mwese ababikoreye muri studio Restaurant Komera Kristo n'Umuzima n'ababikoreye ahandi mwese mubaho. Uje ngoma ndabakarora sibyo nk'abakristo ugiye ufashe nk'ubukandika ukitonda muri WhatsApp yako uguti je runaka izi kiniki mwari muzi ko kwandikira gakete Kristo iyo wanditse message ukandika message ushingiye ku itegeko ry'umukama wumviye kuvuga byagomba byo kundo mukora bya bicumutse ku mutwe cyane. Mwari mubizi neza ko mu mwandikira gakete ya Kristo bavuga uti je runaka aya mahiri mu cyo mbibiye mumbize ngo mu Kristo 2020 mbibi y'ubumenyi, ubwitonzi, igikundiro n'ubudahangarwa bw'abana bacu uyu mwaka w'ishuri 2025. Iki mwibaza ko ari Imana ishobora gupfisha ubusa? Kimwibaza ko ari Imana ishobora kwirenganya?
ibihumbi 50 nayo nanze yo kongereza ku ma examen ya wa mama agwariye hopital militaire mwatubwiye. Sabye Imana niyabona ndabikwiye izimure ko igisuzuguriro c'indwara z'amayobera yirukane ubunyegeri imbeba isazi mu rugo rwacu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ndagusabwe nifatanije n'abakristo bose batagira ishyari mu mitima yabo, cyane cyane abari muri uyu muvuka wa studio restaurant Komera Kristo n'umuzima. Uyu mubyeyi urabibona akuye iconi mu wundi mubyeyi ari mu bitaro, yifashanije n'abandi bakurikiye, ashatse kurinda ubuzima, ubwenge n'ubwitonzi urubyaro rwiwe. Aragusaba ngo umukure ku nyamaswa, umukure ku bunyage, umukure ku ibikoko. Aragusaba ngo umurinde, umukure ku inguzanyo. None mukama kwiza ngo arazamara n'atazivuze wowe uzizi. Urazi intandaro yazo isoko zacu. Nimba ari inezi zo mu gisoko, nimba ari ukurikirana n'uruhererekane rw'ababyeyi ibisoko, turagusabye umubwiriza umwana wawe. Basokuru bari turi gukurikiranwa n'ibyawe kubera ko barabuze. Reka natwe abana bacu bazokurikiranwa n'ibyacu kubera ko twasenze, kubera ko twatanze icyacu, kubera ko twigora, kubera ko twababariye. Urakoze kutwumvise umubwiye ukamugira neza, ukamukora kwibisuzugura yagusabye kumukura. Yongavuga ndiko nababwira kwandikira gakete Yesu Kristo ko ariyo mvo nyayo yo kuguruza ikiza ku buzima bwawe. Narabwiye ngamaze kugira kuri bwishi se mugembe ya rugape. Icyo muri sacu sikiba ari kigufasha kuguruza ikiza ku buzima bwawe bivanye n'icyacu. Yarongeye umukristo aravuga ngo shalom, nitwa aravuga izina ry'Imana iriho umugisha rwose. Nsize mu nzu y'ububiko. Icumi cya 10 ishize mu nzu y'ububiko, nje kwishyuza Yezu. N'uvuga yashizeho aje no kwishyuza wa nje kwishyuza Yezu bwa mbere amakara meza, bwa kabiri gukira indwara runaka y'umugabo wiwe, bwa gatatu amafaranga umuryango weraniwe no kuvuga kwishyurizwa. Murazi ko turi muri kwishyurizwa. Amafaranga umuryango weraniwe muri arashaka kwimana imwishyuriza. Imana mwumva wese twumva. Gusaba ubwenge, ubwitonzi n'ubudahangarwa kuko ubwo k'umugozi ya kandi gukomeretsa ingabirano y'urukundo. Kicanye amacoco n'umutahe Imana yadusizemo kandi irashaka ko tubyaza umusaruro. Ndababwire rero ko ibi bintu by'ukuguruza ikirere kiza ku buzima hari igihe bigusaba. Ubyumva neza ko hari ibintu abakristo bakora bitokomera Imana yuko ibirengagiza. Iyi mirimo mukora, ibyo mwatura, ibyo mwegezayo, hari icyo mwakoze, numva ko ari ibintu by'agaciro. Kandi tubyitwaramo neza, Imana izaduha kubyaza umusaruro. So ngavuga ngo shalom Imana mwumvirize maze ubwira kuri bingahe
akubira ugera kwa mugara ameze yaho afite urugo rwawe hariho kubibira kuko ugura ingabirano mukarya abana ngo narose mbona ndi muri sale komine mu bitaro nca mbona umudamu w'inshuti aserutse mbona umenga arwaye aza ateruye umwana mutoyi umenga agomba kumukorokana hasi ariko sinibuka abo yaravuye nabona n'abandi baryamye ku bitanda ariko sinabona abariko naciye nirukanga kumufata ngo yinabe unaciye nirukanga kumufata ngo ntiyinage aca ambwira ngo ndamujane muri toilette ndamushikanyeyo aca arinjira nanjye nsubira indani nca mbona umugabo wiwe niho yari ariko aje kumufata ndatangara muri uwo mwanya nca numva ijwi rya Theodoti nawe yararyamye ku gitanda yitsinda aca yifukura gato nca mbwira uwo twari kumwe nabona ari petite sere ngo wabonye Theodoti nca numva nawe anyita uravuze umusubiza ari mu ijambo ry'Imana kandi nawe wari ngaho nyene ariko sinabonye kandi nawe wari ngaho nyene ariko sinabonye aho wari uryamye kandi nabona atabarwayi bahari nikanguye umwe natwara muri toilette ataragaruka ubu bavuze ngo Shalome Anita narose mbona ndi muri sale komine mu bitaro nca mbona umudamu w'inshuti ubu ndibonye uri mu bitaro ntibibone ngo serumu ntiwibone ngo bagutera ushinge baguha ikinini no kuvuga uburinzwe uburinzwe kirero urumva nkaho ucumbise bakujigereye ko ukiza ku buzima bwawe urumva ko n'ibikorwa by'urukundo bikora nkaho uvuga uti Imana ati ko kiniyo ndakunda bibirinda ciyongera uburinzwe mu asale komine mu bitaro njama kuri mu asale komine tane mu cyumba ikimenyetso cyuko uburyo Imana bigiye turekera ahantu mugabo bitari cyako tubaho kwigaje kwicecekera kababa regera no kubana ubugi bikurekera ibikeneye kuba waciye abona umudame w'inshuti aserutse abona umenga aragwaye aza ateruye umwana mutoyi umenga agomba kumukorokana hasi ariko sinibuka aho yaravuye nukuvuga kubera uburinzi bw'Imana uzogenda ubona ibishasha utari witeze ntiwari ubona aho yaravuye afise umwana mutoyi nkuko bari nk'umunyesha ariko iki ni ibintu wamenye ko ari umuhungu ntiwamenye ko ari umukobwa nkuko bari umunyesha ariko ubuzima bwawe kubona yagomba kumukorokana nuko wagize ubudahanga nabona n'abandi baryamye ku
bitanda ariko sinababona abaribo naciye nirukanga kumufata ngo niyinaze akacambwira ngo ndamujane muri twarete ndamushikanye umva nibatswe kwinakanye bose umwana aca arinjira nanje nsubira indani nja mbona umugabo wiwe niho yarari kumutwara muri twarete ni nko kumubera umuco kumurandata wari mu gitabo cy'abacamanza Yohani Batista amaze kumeneka amaso icyamutumye ega Yohani Batista yarujujije ingano icyamutumye yica abanyisirayeli abanya Kristi benshi ugereranije nabo yishe bwa mbere niko yamaye umubyaye byamusore yamurandase yaramubyaye nuko umukora yica uko mucyahite nuko utazi icyo yatwaye yanategeye kose igihe yagiye kwiyahura hari igihe yahurumva n'ikibazo hari igihe yagiye kwihana igihe yagiye umvana n'icyo wakoze tuwarete bashyikiriza ngo yibonye ari mbi nyaruba ari ibitego bunini we wamweretse byonyine nimwinjiranye ibyo yakoze n'ibikurabana na kimwe kandi windukiye waciye ubona umugabo wiwe kubona waciye ubona umugabo wegeye kumutwara muri twarete umwinjije ugatangazwa nuko ataje kumufasha murabona nk'ubu uyu muntu umubonye muri beje ubona yarafungiyemo bari bamukorera babisigura ko Imana ikongera kukwereka ko ikirere ciwe gikeneye ubundi butware ubundi bubasha ko wari igihugu uvuga uti tuba n'umugore ari ukabona ngo muri uwo mwanya aca yumva ijwi rya Theodosi nawe yararyamye ku gitanda y'ubutsinda aca arifukura nabona ari kudusera ngo wabonye Theodosi aca numva nawe Anita urakoze wumva neza ko urinzwe n'ijuru urinzwe n'ubutware bw'ijuru ngo nanjye navuze kandi mvuga ibiri mu ijambo ry'Imana byumvikana iki ko nawe wabonye moto buryo cyawe ni ikibazo cy'uko kubw'urukundo kubw'ibikorwa by'urukundo uzokurirwa inzitizi mu kirere cyawe ujya kubagiye muri twarete nagaruka ugaca ubona umugabo ugashangaza no kutemboje ikimenyetso cy'uko utegereza kuba atatife kuri uwo muntu kuko nikorera ubudahangarwa bw'Imana ubundi yabamenyesha ariko ubuzima bwawe yumvikana ko yiyumvise yose ibyo ko ukwiye kubohoka ku mwuka wo gusharika kubera badusharika turi Imana iduha umugisha rero umwanya wa saa cyenda sinashaka gutwara umwanya munini Imana iduha umugisha
Imana itunezereze, Imana iturinde kubabara, Imana itwagure imbibi, Imana iduhe umugisha n'umubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Twebwe mu byo dukora byose uwo munsi wa gatatu dukorwe kwa kavuyo. Amen, amen, haleluya. Mwarahezagiwe kandi turasubira mu mwanya wo guhindura izina twisonze gusoma Bibiliya. Ariko mubyumve ko mu ndoto sibyo utu tuntu kwandikira agakete Yesu nicagi wakira ikintu wakoze ukacatura aragusubiza neza umukozi w'Imana kwatura nawe ucubwakira kwatuyeko kubera ikunda kubwira ngo sumugisha w'ibishobisho n'umugisha uvuye ku ubutunganuke bw'umutima wanyu n'ubw'ibiganza byanyu. Rero kwandikira agakete Yesu Kristo kagashisha neza. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, itwagure imbibe kandi turinde kubabara.